Doboga reserve along ingna mai narka tengkhenga jok indorariso apran kedam. Fuluni circle office ka parlo reng jaronia long chiriner cap along lea dagalong lamki kiklang. James Pangchopen Koilamati Joyram Intiarong Atobar Kaselam Ponalong Kacherabdun. Carbing long life prime tama birta long pen nili sami Julie baby non arjita birta ton pen. Doboga police station pen Doboga forest reserve JV range Burigaon ke pardupon Doboga reserve along piniada porphainer kep malom inurari so aphan ingna maing narka tengkhenga jok apran armote kangdadlo. Doboga police station pen Doboga forest reserve JV range Burigaon ke pardupon Doboga reserve along piniada porphainer kep malom inurari so aphan ingna maing narka tengkheng dundura jok apran armote kangdadlo. Apran kedam joyari so lake Mahamaya constituency ke parlo birwar menterang arong amekar jir et ingti pen jika timung pia tumasupo bidaram ingti pusi pangthek pon bang soputha klar dagalam thekelong ponjia phan nonamat benarong apherangke bikrom terondo lase alang lilong penle arjupon lona Doboka inam labangso inam forest area sidolo labangso highway labangke pu doboka pen pu kebang lo te pu ke karbeng long lo labangso towar mate labangso inam ajo labangke jamuna valley range sipu labangke huja district lo labangso inam along pedawada frang inut karbiari so alangli ulukonci si boringawar sa chuklem dun pu alangli hadasi boringawar sa chuklem dun lasi alang li bike pen ke bang buam husi ni on the spot adim napak lang poning tu lo alang li lapu karbing long pen ada frang alang li virwar pen bang lo alang li bike pen bang lo amasi ke men labang so akeng thepo mading nar tum hanche tong lo amasi labang so bike dang ala da bang so bike dang na pasang lo amasi men brake pasang na ko lo amal labang so nar tum lapu pen nang chon lo amal asu su ke kaji phan penang an chi song lo ladak labang ni li paklang poning tu lahai ke nar bot side lo jo lahai ke nar bot side lo jo la su phan ke ladak si ke pachilo mate apran ke anlo labang so inar ladaksi labang so suphan ke dong ke sakar do velo ladaksi labang so dead bodies tame dak bang si thek konlong lo Bidaram ingti apran kedam nang joya phuthak KAACEM lunsing teron arjulong si Doboga police station along an palidam si Doboga police station OC lapen magistrate atum pen chingki chethan te kangsi ingti asangho lapuson men apran kedam nang joya phuthak ningduk chipipon na viti po sa punto dia dapat Bidaram ingti sare de kia supu pilih parti wokas lo alang di kuncian duty ke kita aku inar kami gol si alang di kan dili si ala suruh anda sabri dili si ibu si kini rasanya kerja lokan duty ke kenyang lo si kini dah dibuka longan kami alang di dead body lapan postmortem ke panjang longan kami alang di long di party workers dan aduh ke celang ko sini tinggal dulu alang di salpura kan di long party Janata party di pantang alang di sifat tupik bangku men pini alang di kupai kelang alang di suku ingtia sangho apran kedam nang ko phuthak ingnam rai ko masai khia phansi adai pipon athema lake forest havar adabapor anabangke methang asaya mo cheklem nang jia potlo lasialang litu masaya mo ke pangkre phuthak ingnam rai ko masai ka maphan lamhoi pidam nang ko puputa kisum ge phora ra tumpen ningje pom adap environmental pen pu borkok duty ke dami pola adap soi baje long Doboka ria belong am tala bis nang parchot isiap tu do dak long si ingnar pen prandam nang kong lo masih so ke forest area forest tentang duty arik senipin jadi pini dengan forest manta efar pinang kok ni kemahin dan non da forest na madung da thang cepayok kan cepayok ada papor ke la so forest tum ke duty dunia aronet putate
Honggar ingna do abe munit teman gari teman name nang ingna padam lung nang na so gari pine ba paning la ni tor acha ne la so so na la sa puri pen ulukonci blok kopi di kon ram sawa ini semalang ini semalang iso balang apo men tare ning ti apa men sikat mungki Kalitang Bidaram inti kichitang arpum Doboga Police Station along an palidam det penaphi postmortem aphan Nogaon Civil Hospital along an pondetlo Dena rongpen Bikram Teran Karbiang Long Life Longle ahempu komadma ahempu si pata kachelong vek nengji arondo edagwera longle long bang hinia bang puta pata ke long lokke aronabe bonta reng reng jaroni ahawara longke edagwera longle long si pata bang hinia bang photum ke long lokta do Phuloni Circle Office Kaparlo Hawar ke hat constituency angkang Uttar Borbila Hawar reng reng jaronia rong along edak weda long le along si project jama bang phatuma men pen pata ki pialam ki keklang labang solam ki ko son pen sinang keklang long lok lo ang ton alam ka chini je aphan lang igrin titha kedam tang ningkan pharok resir kebra troxi ningkan kalitang atul chandra dasabang kalitang gundhar dasaphan bang solong li bonthok pipon lo bonta nona bangke alang litum bang hinita bang sopir thepen ave tanglo lasi nona bangke kalitang atul chandra dasa somaratum apo bondho ki pite kangalong le chelang thusi korte angbong kache thakpo pura Phuloni Circle Office along an kapali damahutke bang solam ki naklang roklo alam ki nangke klang bangke la puson henlo bondhok ke endun kalitang gundhar dasa somaratuma bangke bang solong le namdun dedlo pusi alam chepaklang pondo lapen longle apata stami Phuloni Circle Office pensi nang pipon lo pusi pata sitami chepaklang ponlo kimang hudumi me alama bangke halapu bang solong le bondhok ki pia bangphu kalitang atul chandra dasa somaratum setami peneng ningkan suri hinira inkoira isia sengkana pharman anta bang solong le nam mate khajana chi pipon bearlangpu chepaklang ponsi alang lituma menpen pata setami chepaklang ponlo মোৰ দেউতাৰ নাম উত্তৰচন্দ্ৰ দাস মাটি কিমান আছিলে মাটি 8 বিঘা কাৰ নামত আছিলে মোৰ দেউতাৰ নামত এতিয়া কি হ'ল এতিয়া মানে 1996 চনত মোৰ দেউতাই মাটিটো গুণধৰ দাসৰ ওচৰত বন্ধক দি গৈছিলে 48,000 টকাত বিনিময়ত এই বছৰ 2021ত যেতিয়া আমি ভাই ককাই আলোচনা কৰিলোঁ যে মাটিটো মুকলাই ল'ম আৰু আমাৰ ভাই ককাইৰ ভিতৰত মাটিটো ভাগ বতৰা কৰি ল'ম এই টকাটো যেতিয়া আমি ঘূৰাব গ'লোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ পালোঁ যে এইটো মাটিটো তেওঁলোকে কিনিলে দেউতাই বোলে বেছি গৈছে দেউতাই বেছি গৈছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তদন্ত কৰিব গ'লোঁ তদন্ত কৰি আমি দেখিলোঁ যে তাতে চিটাবহীত মোৰ দেউতাৰ বাহিৰা বেলেগ কোনো নাই আৰু 88ৰ পৰা 2021 লৈকে আমাৰ ৰেগুলাৰ পট্টা খাজনা সব আছে এতিয়া 2001 লৈকে আপোনাৰ পট্টা ক্লিয়াৰ আছে 2021 লৈকে আমাৰ পট্টা এই 2021ৰ মাৰ্চত আমি ৰেনুৱেল কৰি পট্টা আনিছোঁ labang solong le phuthak nang insai pipa mekanangji bojoksi mondolta adimalong an palidamsi hin natuma phanta kedo analong le apata lapen kedo analu hangsi langchari pon bonta elong weda long le long si bang hini apata kipi ke thek long pen ajo alang lituma sai kamalong lapuson ke mang humeme alam ki kache thek long pen thangna rakang saita pitikang thek thedet si circle office along anle bang solam ki phuthak langchari dampa mekalo nang pusi lamchak chipite kang ronglo বৰ্তমান ভূমি আমি দেখিছোঁ যে এটা মাটিত দুজনৰ নামজাৰি হৈ আছে দুজনৰ নামত পট্টা হৈ আছে আপুনি এইটো আহি সৰজমিন তদন্ত কৰিছে কি পাইছে ইমানলৈকে মই এইটো ক'বলৈ গ'লে মোৰ ওপৰতে ছাৰ পিছত কি হ'ব আমি এইটো ক'ব নোৱাৰিম মানে অফিচিয়েলি আপোনালোকে পদক্ষেপ কৰিব নেকি নাই অফিচিয়েলি যিটো ইয়াত দি দেখা পাইছোঁ সেইটো হিচাপত অফিচিয়েলি হিচাপতে আমি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাবলৈহে বিচাৰিম বা কৰিম সেইটোৱে আৰু মই যে আজি সেইখিনি সিদ্ধান্ত একো দিব নোৱাৰিম জাষ্ট যি আমি চাই পাইছোঁ ইনকুৱাৰী মতে সেইমতে আমি ৰিপৰ্টটো ছাৰক আমাৰ ছাৰ আছে এছ আৰু ছাৰ আছে edagwera long le long bang hinia bang phua tuma pata koson pensi ki to koklo lake Phuloni Circle Office along isi kechok che thek tik lapen kamang hudumi me alam bino bang solong le alam ki aphuthak ahok perakang sai ko ansi ke longji ni lapen ahok perakang sai pithek jin ne pithek thine lake mo por hosi chini dun longpo
Habar ki hat pen harsing rong pi la pen dong mukak pen samsing ingti Karbi Anglong Live. Lakhain koi rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati Joyram Ingtia rongarlo kachirenga towar kahinu parpi ka jok rongara thur pakpen kaselama long rara cyclem bangphu James Phangcho kerap kipidun Nilip constituency ka parlo koilamati Joyram Ingtia rong kachukim lake peneng pen ningkan plikepra nerkep ansoselo bonta bangso rong towar pian kilometer hini sosajak towar kahinu parpi ka jok rongara ratum kachirenga nat pennangana ke sum dokoklo Jasemet barla porahut inghan langbung lapen kanglit kangtherpen loksi kaita chileng nang bomlo raratum arniwang lapuson ka chileng kisunganat thekdun longsi inut ningkeme rara cyclem bangphu James Phangcho hinpen methang jongjong akhi chepadamsi bangso towar raratum kaselam ponalong chirap chitudunlo Rat kisunga porahut methanga khiada chinghon hepin pen rat si ke thelang pojok lapuson kacharap chitu ki pidon thegapot Joyram Ingtia rong asar lapen ronga mekaratum James Phangcho phan kachuro pajirpon renti tumarong dak koilamati Joyram Ingtia rong lasi pini nilitum dak rong si chingrum pet pen nilitum pini dak rong along langbung lang plet towar kanglit along as tami nilitum pini towar ke bunai pondo rong pen lasi nilitum along nangga cherap dun ake hai sar Jem Phangcho lasi nilitum phan alang lisi akhiadat chipakon si nilitum phan poisa stami nilitum phan nang pidun lo lasi nilitum dak Joyram Ingtia rong asor ahin pen nilitum dak pen akero pi pondo Joyram Ingtia rong la pen daladak towar kanglet kefer kang doan sitame pini son paklam lo rap kampen selang li nang cerap dun si pini lason motor ki me son si theklang lo si lang li fan korban thupilo Jongbon me Karbi Anglong kaching thora tumon mate pariwartana sarkar ke bangpen labangso koilamati Joyram Ingtia rong atowara phanta pariwartana tomon rupon chomsi kedamtang nikan suri hinira ingkoy nikan KAC pen rong arjon kachelenga towar kaselam ji aphan hukum setami pilo bonta ke claim pon pedara jok non ke RB ke janglote gari motor bike cycle ke ponji ke hilowinglo keng pen kedam anta chetoroklo Koilamati pen Samson Ingti Karbi Anglong Live Kheroni along KFA pen veterinary chelang rapet patirpi ponsi hanwe long hong la pen chainong scientific aron pen kapang reng pon thekja phuthak seki kipi pon Karbi Farmers Association Hamren District Committee lapen veterinary asai kamatum chelang rapet pen patirpi ponsi pini Kheroni Agriculture IB along hanwe long hong lapen chainong scientific aron pen kapang reng thekja phuthak seki kipi padopon KFA Hamren District Committee amaipu Durgeswar Ingti Kacharia Mayalong CKK Piponabangpu Hamren SDVO Dr. G Dole Dongkamukam BVO Dr. CK Bhattacharya Ulukunchi BVO Dr. RBP VO Dr. PK Laskar Hamren VO Dr. D Joharisa Kheroni VO Dr. G Ahmed Lapen KFA Hamren District Committee Kongchunbang Raja Singh Hetumta Chetongdon Bangso ase kealong kaddo kabe bang pharo sosera ratumta chetong dun rinti si RD pidunlo CKK pipona phuthak pherangkia tumpen kachihut chiput pon alamthe arju senang ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আপোনাক ক'লো যে ফাৰ্মাৰ্ছসকলক আমি এডুকেট কৰা মেইনলি তেওঁলোকে যাতে নিজে এটলিষ্ট সম্যক জ্ঞান এটা থাকিব লাগে যে গৰু ছাগলী এইবিলাক পুহি পেলাই কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ এই ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা নিশ্চয় তেওঁলোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব গোটেই কথাবিলাক মনত ৰাখিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এটা ধাৰণা এটা কৰিছে যে আজিৰ যুগত একচুৱেলি এনেকৈ যদি নুপুহিলে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব la niltum Karbi Anglong Karbi Akhaitum niltum longlia dang pusitame thio la pen ilitum kadokawe hemta iltum longhong ejon jonni pusitame la pen hanwe pusitame chopangreng la si la ka chopangreng ku bangela chopangreng jongjong ku bangalilo dona bange munit ke channo la pen angko longle ta lo pusinang kom don bom la pen iltum non ke claim naing bange koson si iltum scientific process pen itum kapangreng nangima la pen angko ilitum nani chainong ke ko pusitame chainong ke ko gadim dal pusi kombom lo la si ilitum la fooders chainong hanwe la haitum ke cho
lahaya pot koson si ilitum katiki naing ma koson si nitum aporoting pen claim naing ma pu lason kamathasi nildum pini hola veterinary department through ahojuk akera pen nildum karbi farmer association nildum pini da khernia long awareness program padik long Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Pini prime tama birta ke lapuan si kang tonik lo.